thiko nini thutha wa igoti ikaru guteaniria guthurwo gwa President Uhuru wa Kenyatta na gwathana githurano kiu gicokerwo Ngwataniro ya NASA ni irumite kini na kuuga ati ndigetikira githurano angikorwo kamiti ya IEBC ndigwikwo ugaruruku. Akiariria arumiriri ao, atongoria wa Ngwataniro eno niwe Raila Odinga ni amenereirie Uhuru wa Kenyatta ni undu wa miario yake igemainie na majaji ya igoti ikaru, akiuga Uhuru ndari na rutha rwa kuregana na itua ria majaji ya igoti riu, miario ria nyitirwo mbaru ni munini wake Kalonzo Musyoka. Kamiti ya IEBC nayo ndinakorwo igitigwo na thutha, kuria riu NASA yuritie muikariri giti wa kamiti iyo niwe Wafula Chebukati akorwo akieheria maabitha kamiti iyo aria mena ucuke. Wale kina Chiloba hawezi kuwa wachungaji wa kura. Tutaenda kwa uchaguzi kama tunajua wale ambao watasimamia uchaguzi ni watu ambaye hawapendelei pande huu au pande mwingine. Mimi nilisema Chiloba. Si kweli? Kwa hivyo Chebukati fagia IEBC na usikubali wewe kuonyesha njia ya kufanya kazi yako. Oho atongoria ni maugire matigwetikira kabuni ya Al-Gural kuma Dubai iyo kandarathi ya gucabiria maratathi ma gwikia kura, makiuga kabuni eno ena rorera na maabitha anene a Jubilee. IEBC tunasema we do not want to hear that Al-Gural is going to print the ballot papers again. Sasa enda tafuta printers wa presidential ballots wengine. Oho ni maugite githurano giukite ni mebangite na bunge othe ya NASA magakorwo mema agent session-ini ciothe cia uikia wa kura niguo gutigirira gutigakorwo na uici wa kura. Hawa wabunge watakuwa ma agents katika vituo vyote Riu kambeni ni citanyitwo kunyita thinga miena-ini yothe igetha kunyitwo mbaru na gutigirira ni mahota. Ngiripotera Kameme TV, nie getwo Wambui Njihia.